Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news. Sabato blogger wo Facebook na o blog de ma NPP amayoku no titiru pa na Sabato de ensem bi atudwa ebusuafo menka senchen yenti ensem a Sabato ode atudwa na Sabato zie ne hawe hani na ye Woodfo actors na actress bi omo akwakodi NDC fo echi na ha no bebre so omo akwakodi NDC echi because obi na ne choice but ensem bi omo keka na campaign bi omo eye no ene nam so bloggers bi bebre ebu efu na Sabato ede ensem atija yeti ensem a Sabato ede etija edidi mpenfo atem Sammy Gyamfi communication director wa create WhatsApp and wa frafra bloggers ede wo bloggers egusu sie media ku for atem Yamu N.Addo ufu. Sammy Gyamfi create WhatsApp group. Oni message magana nti. Sammy Gyamfi si ebedi ekufo atem. Yenu Otumfuo&N.Addo. Yeni Asantefo aboa. Musi Asantefo ne to abama MPP ba power. Enti Asantefo Ghana problem kwasia. Ura fisa Asantini AIS vote. Ana ama NDC. Ena Tamelini eko school free. Ama yi voter region eko school free. Asantini eko school free. Central region focus school free. Eti we amase asantefo ni nyansa enti won kwato aba kwasia ba because NDC nyehwe ama Ghana wo motuni January asantemam obia obi trabu bia wa asante region enti unya betra asante region wani ni wadwuma bie wani ene wadwuma bie enti mfa ne ba bia wotie ene trabu film obia beto abapa because nyansa fo ene tie asantemam enti mu amase asantefo eto because oba wu se wakoto aba ma obi akofred keshi ewo voter region no mu MPP adaroma ene voter ni batimi ko school ewo achimota St. Louis ene minu abronya ukọ broafo ene abronya nyansa enti abronya aban atimi ama broafo kra eko school what it mu Sammy Gyamfi creative WhatsApp so be tribal talk who made the akufo atem muni Asantefo atem na wo mu se Ghana for do matem wo bia no be change the vote wo bia be to amado to man cause dia wono wa NDC na wo so goto aba mama no pusa na se dia na mama any NDC aye mama di assemblyman mama di vice president fatu to ba omia vice president yen cheke ba omia vice president any mama be vice mo compare na mo hwe nyansani wana boa Ghana Baumia as a vice president no watch out president Baumia as a vice president ni nyansa che eche obi mama oba president na me ka che o ka ye be twitwa mo chimpre mu ka se di mu agro hwe ye twa mo chimpre wa ye ni mu agro ye ni NDC ye kanu tunkura na NDC e me di Ghana so e ma Ghana kachi Captain boss kukuru esi NDC aye due bi abo mani nyina ka bi kire Mazabacho mini Ghana me US but me monitor ni mapa me figara Ghana ko ya na wo se NDC create wa system mu abo Ghana ka bi kire me oh na NDC there no mo wo mbetime create o mo create hwe masa me ha wo nkwanwe o mo ni bibia o ma create after no mo kweti afi no meye nkukobo no so kra mutiminye am no o ma bon amanesi captain asomba yan confirm no afi oya mata me monitor mo ate me MPP ni pa na me so join party papa ejuma N.Addo ne Baumia ye no bi nsia obi anu awa ye bida record but one person with bad image attack papa because if you are not yeah fair you problem so bete and God yan problem MPP for mo tete nwane so mo samra Ghana so Ghana for na to ne man mo cement mo na mo take ko so kan bo be de mo ole men so mo je o mo pe ade papa ndi simpa de na o tren wi ase na mo ya nyame be sha
abrochire ebi koso obi krom aba boa system na afrimu mutimi kan yesu samso yesu omso masa adwuma omo ye no ye bompa so mmeto aso na 18 dey bebreki I'm telling you odi asen fon ko to oba na NDC ma power na yanka say free education e pese atwam no omunyi tum e parliament say omu na wo haya sayin enti yentwa free education na mu de yentwa ko omu so pese atwam maso masa ai maso asen fo no meto am pipi no omu so pese atwam masa omu beto am Charles Wusu I'm telling you na sa asen fo no mu nyimi sa omu na ebie e kwan a pipi fo aya mo ka o pese oba politician na ka wa ba bua kro na ofiri mu no ne ehu se wo tra brochire wo diska ba fie si yenyi gotam si yenya bi ma kro no si empentu kro ma infie wa anya hwe wa ba tra se yento abama wo be change ase obo mama ba mu change masa munim na mutu abanma ta kwana ma bregu I'm telling you obo enche bi obekoje obedem wontuma Charles Wusu na mo ntomo na mpuntuduma na MPP start no nto aso that's all yeah don't dan efe mu tonyansa o emu judge me no NDC oni bibi oba be yamam I'm telling you me yes my monitor system na check I am in Jamaica eduma ba omia aye Wusu awo o kasa nyansa ba omia kasa nyansa ni adwene kyerɛ se papa kanya sesem Kennedy kasa utim se wo dwene Ghana oh yeah and before when nyansafo dwene Ghana mo se do mama ne nkokobuofo ne ene ho ahamo e dia na Ghana fo mo ya do mama we jimi amanyasi I'm telling you with authority yeah so when so nyansa ebe ne ka okay your brother Yami I send me I text me on my inbox mu ate Ba na ma me nia WhatsApp number na yendin kobo na ebe hu de be ate number 1 yo mate Yami sure pa ni ma pa o ye ate ma busha for Ghana ebe se ma busha for Ghana no wo fa stress mra brochefo se papa me school fees offer me school fees offer me yamoa offer that be sikana mo di ba cha school fees mo fa mo munidi eno so ga mo fa mo munidi oba ye ajo comment o be so ba na gas bajimo Samuel ma peko nyenga safo na ba kasa me ne kwasi afon kasa Samuel ma peko tibira Samuel sa send bim me peko we misa sako so person baswa utimi free the page no so no wasa abie me page no na afa wasa ni invite e be ba kre light ni be ba me twa light no na ma hu mani ye mo amudi matamere torch na e program torch e fun dum kania wo kromia wo te Ghana wo kania e dum kania ayi wana usu ayi dum kania 4 hours anopa 4 hours we are 2 hours enwumre bi 2 hours me se fa kwasi akọ o ba na ma rejeto enti nsane invite me come in foul me foul ba ya te wona